stigli. Lady Gaga i ja smo dosta zakasnili. To je zahvaljujući saobraćaju. A i mi smo normalno malo bili u žurbi jutros. Evo ovo je Baba Vera. Nisam siguran kako se ova druga žena zove. To su sve njene dobre drugarice sa posla. Babin zadnji dan. Evo. Ovo je isto jedna žena iz Jugoslavije. To je Gaga. Evo da Gaga. Gaga, šta radiš? Jedem kolače. Jedeš kolače? Kakvi su to kolače? Gaga, kemično sprema. A idemo sad gore, Bajć? Ovo je sve peklo. Lančić dobila Bajće, Lančić? Ja. I ovo ga. O, super. A bio sve za Lančić. Stavlja sa svim drugaricama ovdje. Svima je veoma žao. Izgleda da su je svi veoma dosta voljeli. O, i ko je to? I vi ovdje i deca rade. I puno naroda je bilo? Sve puno ovdje bilo. Uspili smo dosta ovdje. Pa taj trafik je mnogo bio loš. A mi smo malo zakasnili. Ovdje je baba radila. Bajče si ovdje radila, mislim, kad si bila ovo, 20 godine. 20 godine Bajče tu radila. Sad završila sve, sad uzela magaze i naočari. I sve. 20 godine je baba radila za ovu mašinu. Ne je drago zato što odlazi, ali što je uspješno završila karijeru. Nema nikog, ja rekao ono me... Ovo je to Pegoca. Ja. E sad, ajde tam. Ovo je babin menadžer. Telefon već ima sve. Ja, dobili smo broj telefona. Ajde, Gordana. Ajde, može neka čak vidimo tamo. Gale. Now I am Polish. Polish, okay. A lot of Europeans. Greek. Čekaj, kakav da je? Slušam kolima da radi prema znamo tamo da je loše, onda skrenem na često. Thank you for all of you friends. Ja. Sam drago mi je što ja živim sam. My friend. Then you come back soon. Yeah. I got it. To mi muž. To mi unuk. Ovo je još jedan Jugoslaven. Ja. On je basni. Your boss. Yeah, why not? This is her boss. My boss. Okay, good. Okay. Good luck. Življa je dosta.
How is it? Maestro. Maestro. Italiano maestro. Maestro. Maestra musica. Questa è la maestra. Maestra e Neopisivo. Babu ovdje svako zna, svi se pozdravljaju, ovo je stvarno divota. Nema veze. Niko zna, Italian. U Ameriku. Grandson, grandsons of my son. Skoro su svi odrasli zajedno, pa jesu, baba je zna ovdje ljudi 20 godina već. Neki čak su mislili da sam ja nje babin sin. Ja znam da pozdravljaš ljudima. Deda uvijek nešto tako diskusuje. Vremena nije baš najbolja, tako treba ja sam da pronađem ovdje da snimam. Prozor. Hello! In the middle, okay. Everybody will see Ja ne znam da baba i baba Vera će se vide pre polaska. Zato na oči, ali nisam siguran. Svom drugom. Oh, yeah, I know. Onda se mnogo bolje vidi. Mnogo bistrije, ljudi se vide. Kako 20 godina? Evo, film će nastavlja. Thank you for your dad. They're very nice. Thank you. Hvala. To je najbolje. Ja? Jednog dana ja bih htjela ovako da završim. Ja ne znam da se baba ikad u životu izljubila više sa različitim ljudima. Samo oni normalno treba da se pozdravljaju još, onda će se vide. A gde je teta? Gde je teta na oči da ga vidi? A on je negdje... O, evo ga, vidite, evo ga, vidite. Si dolazila? Sad onako okreni se ovamo. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you, you too. Thank you for everything. Mogu bi je sve završiti. Evo, se već vidi bolje. Nađemo poziciju za snimanje. Hi, good luck. Da se pozdrave s babom. Mnogi gledaju mene kada snimam. Pa se malo skakucaju oko kamere kako hoće da se i oni budu na filmu. Deške! Hi. Hello! Aleksandras. Bye, bye, everybody. To vi malo Aleksandra. Halo.
Baš kad... Naša stvar. Mnogo lepo. Pa eto, ona je tu provela 20 godina i onda to je razlog što je ljudi svi poznaju. Svi je znaju i svi lepo pozdravljaju. Svi lijepo pozdravljaju, jeste. Stvarno je Ona veoma je lepo. poštovana. Poštovana, strašno poštovana. Ja, Svi je znaju, svi se osmehom je opraštaju, znaš. Sa njone, ja. Ja. Right. Thank you very much. Okay. Skoro svaki put sam ja još vidio, možda ima i neki Amerikanke da bi to. Ali stvarno svako ima aktivno, svako je od negdje došao. Mnogo Evropljana i mnogo, malo i žalostno sad evo zadnjih nekoliko minuta, sekunde, pravo već je za... Buoni Yves, go. Never forgot my. So, bella, bella. Buoni Yves, buoni Yves. Okay, I made it later because you need when you go to union. Thank you. Thank Later when you you. go to union for retirement. Check ready. Baba se pozdravlja da izgleda sa stvarno glavnim, Jack Name se zove izgleda. Mislim da je to glavni boss neki. Čuo sam se njega još pre. Neću da ulazim unutra, neću baš sada badram ljude tamo.